Januari ajar apa ini nak mulai. Dari kejuruan nak ko hotam perbedaan semua sampai ke channel kejuruan. Tanda kejuruan. Kawai kasur jingruai ya kabel ai kerteng ka epic te kabadan kam la pelaj pai bah ha ka khat sau tarik kelalengkot ha kawai ka YouTube channel kabel ai kerteng ka Hot Temper Brothers bat la ruai da usam la Anthony Kriam ya ketika jingruai la pelaj pai bah ha ka ying dor bar snong maulin mau khan repoi the string bat ka jing tmu jong te usam la ban shna ya ketika jingruai kalong hi kumshi benta ban yaweri ki khun samla ka jella ki bala palat ya ka khat prasnam shejrong bakin penrung kerteng ya lade ha ka electoral roll lane ban shna ya ka epeng ha ketika jing pli ya ketika jing ruai lawan ban pelaj pai ba da we ne ki khun samla ka them ribhoi ubla tip kerteng kum usan shain makri usamla Anthony Kriam urang ba snong ka snong mau khan uba tebor makri urang ba snong ka snong sok kendur ba es maulong uba sumar lang swear lambat ki we ki riurang ba ki long kme bat ki have red Epic. Dengan syukur saya epic bang. Kini ke epic kalau kejuruan kamtam di kena happy red kita lakot la iyo ya ka kita kapas nam kila la nam simbenta ban thebut mitong ne ban pe ka democracy jo state kamtam jo konstitusi te iba Anthony Kriam ila bodo kejuruan ben snow kamtam yu umat yu ki mutar ki pe ki long kena pasal jeruai ba dan nak tu channel ila wadra hak tu platform mentolong kejuruai plus berkah hak ila upload tu YouTube lo dengan internet asutan dengan ketua ini Pak Anthony Kriam berpen nanti semua pen bun kejuruai pembeli kata ke epic bun kejuruai di Pak Kilaban publish kamtam ha bori buat ini